Pungning Laita Hanaba, Matamgi Pausel, Hiba Thoramamangasi, Garida Leba, HRD Academy the Pantokre, Prajapita Brahma Kumari, Eshwarya Bishwavidalaya Sindhana Pangthoki Thoramadu, Agriculture Minister Muhammad Abdul Nasir, Council of Higher Secondary Education ki Deputy Secretary T.H. Ranbir, Brahma Kumari Manipurgi in charge Nilima Yauna Mioikana Sargyaki. Ngasi Thoramadu Minister Abdul Nasir na Apaba Wakalo Leba, Apaba Samaz Ama Oinana Bagidamak Amade, Mioi Bada Pangba Yaba Mateng Pangba Dharmas di Amakaktani, Isha Isana Chaliba Dharma Duda, Tajaba Tamduna, Apaba Samaz Malahensi, Malem Sida Santi Lehana Bapuna Hona Minasi Haiki. Wakalo Leba Apaba Samasam Oinabagidamak, Mioi Bada Pangba Yaba Mateng Pangba Haba Dharma City, Amakaktani Havasi. The reality of diversity is divisive and challenging. We can plan to deal with it starting from our individual process. Individuals are the center of all the problems, especially the conflicts in diverse society. When individuals they experience peace, family will experience the peace, country will experience peace, and the whole world will be experience peace. Nupi Lalda Thona Phabi Ima Singbu Ikai Kumnabutuna December Gitang Amadagi Tara Fauba Nupi Lal Ningsing Flag Cell Tobagaloinana Nupi Lalda Saitabe Say Changdam Nabamade Quiz Competition Jingba Pangthok Naba Nupi Lal Memorial Association Manipurna Sem Sakre. Value Education and Sustainable Development Haibahiram da Consultation Program Amangarang Jingai Kendra Manung Janba Twinem Village da Pangthokre Jingtung Tangkul Katamnau Longna Twinem Katamnau Longa Puna Sinduna Pangthoki Bathorum Aduda Sajiwa Jelgi SP IK Muiva State Institute of Rural Development ki Principal Lungrai Kashum Amade Village ki Chief Kayana Saryake SP IK Muivana Value Education ki Matang da Wangang ke Thoronga Mari Lenana MPSC na Loba exam da Mai Pak Labamioi Ahumsu Harau Tamna okay Jingtung Tangkul Katamna Longi President SC Thochona Ngasi Pangthok Liba Consultation Program Asinamiam da Health Amadi Education Yauna Hiram Kayada Kanaba Piragani Fongdoki. What is happening there, and we'll collect the first-hand information and will due report to the concerned authority, government, like our concerned MLA. In education, Deputy Commissioner is there, ZDO is there, and the SSA will keep all the reports and will strive to change our area and to bring value education. Manipur State Cooperative Union, Manipur State Cooperative Bank Limited, Imphal Urban Cooperative Bank Limited, Amadi Manipur Cooperative Bank Limited na Punasinduna, Yankai Mapal Suba All India Cooperative Week Celebration Ge Mariak Suba Thoram ngasi Manipur Press Club ta Pangthokre. MSCB की President KH Khamba, UCB की President Dilip Kumar, WNCB की Chairperson Puinabati Amadi, AMZU की President MUB na Tharong की Maroi Bamioi Singh Oina Saryake. Wangkai Konson Lekai da Mai Chakpada gas cylinder Pokhairakpadagi Mioi Meri Soktuna Laikanakre. Thodo Singasi Nungtil Pungani Makhairom Taba Matamda Wangkai Konsom Lekai da Leba Hanjabam Haridayal Amadi Hanjabam Suramangolgi Yumda Kanghodana Mai Chakalaki. Mai Chakpadu Kannaba Changluba Lekai gi Mioi Meri gas cylinder Ama Pokhairakpadagi Soki. Thodo Thokpam da Fair Service Laktuna Makatana Kudong Tiba Thokadabadagi Kanbangam Hore. Mai Chakpadu Kanbayau Kiba Amana Thodo Dugi Matang Wafung Katamlaki. Yumsigi Anamba Popati Kaide Haidi Anamba Soy Ayamba Soy Haitare House Bogidi Aduga Mi Mari Soy Aduga Atai Makata Badi House Kana Fabricate ki Site Su Mating Bang Viraga Duga Lekai Snow Man Mating Bang Viraga House Bogdi Yumasigi Leiba Popati Mam Kanaba Konaba Tayal Patalaiba Institute of Bioresources and Sustainable Development IVS Digi Award Pen Infrastructure Sing Chayeni Manung the Semjinduna Lamda Masiki Entrepreneur Sing da Kanaba Pina Honargani Haina Secretary to Government of India Department of Biotechnology MK Vanna Pongdokre Wapa Masingashi Nomagi Kongchata Manipura Laktuna Tayal Patalaiba Institute Asige Annex Building Laboratory Amadi Extension Unit Sangarba Matungda Paumisinga Unabamada Pongdoki
हाइबनी मखाताना महांगना फोंदोखिबदा इंस्टीट्यूट असिगे ओइना मतम कयागी ममांगदगे अहेनबा बिल्डिंग साननबा लम लेतबदगी अवाब कया मायोकनरखिबदु मणिपुर सरकार न लम पीबदगी इंस्टीट्यूट असिगे दरकार लेबसिंग निंगथिना सेमजिन साजलगनी अवांगनुपकी ओइना अमतंगाइरबा इंस्टीट्यूट असिना लमदम असिगे लेरिबा बायो रिसोर्सिंग की मरमदा निंगथिना थिजिन हुमजिनदुना कानबा कया पिनब होनरे अदुमकपो लिंखटपा इकुई कुइद्रिबना हिरम कयादा सोथरी मसिदा मियामनसु कोऑपरेशन पिबिनबा अपील तौकी. But then we also have to apply science to it so that we can help boost the local economy. Young people need jobs, we need new small scale industry, enterprise. So an institute like this has to be good in conserving, help conserve bioresource. It also has to be good in applying science, technology, innovation to create value-added products around which small industry can grow. If they don't succeed with that, then your bioresource is well conserved, but it is not helping you. Sangai Festival की official website www.sangaifestival.gov.in ngasi tourism की parliamentary secretary Prithvi Rasna मा की news secretary अतलेबा office room दा launch तौबगी थौरमामा पांगथोखरे थौरमादुदा tourism commissioner Rajesh Kumar director Rishikesh Modak Imphal East की SP अंगम कामेशु सरुयाखी एम पृथ्वी रासना मणिपुर संगाई फेस्टिवल पांगथोकनबा होनरिबसि मियामना मपुंग फानबिउ आर्ट एंड कल्चर अमदि टूरिज्म साखटनबा अमदि मालेमगी मफुम कयादगी टूरिस्ट सिंग लाकनबा फेस्टिवल असि पांगथोकपनि मसिदा पुन्ना स्टॉल चहुम लोमना सरुक यागनी जिंगी डिस्ट्रिक्ट मंगागी ओइना डिस्ट्रिक्ट डे हाइना नुमित खुदिंग की पालन पांगथोकनि हाइकी people who are abroad all across the world mukhoina su padana view tobo namna ba mukho ki feedback people namna ba on top of that any information mukhoina pamado we have a back end team adu mukhoina su dum 24/7 phamani adu ba any information for example say if anybody who sits in UK or US or anybody in Manipur wish to know something about akoi ki Sangai festival ki matang da any information khanung matam da akoi ki hojiki site changa ga hang matam like when it will be able to give them almost instant reply hai tare within 10-15 at the max 30 minutes ki da adugi reply pibang amna ba adugi koi almost loire adugi ready le Imphal East के SP अंगम कामेना फेस्टिवल मनुंगदा मियामगी खुदोंग चाननबगिदमक कैथेल असंग बे अंड्रो पार्किंग वर्ल्ड क्लब अंगम लेकाय मदे राजा दुमरा हाई स्कूल दा पार्किंग ओइरगनी मियाम नमसक खंगदबा मदे चिंगनबा पोलम थेंगनरबदे पुलिस बुत्ता पाउ पिबिउ फेस्टिवल असि माइ पार्कनबा पुलिस की माइकेदगी लोखटफम थोप थबक सिंह लोखटकनी हाइके पार्किंग सिदा मसीगी लंबी वेन्यू की अकोय बसीदी कोई गाड़ी चंगहलरो पैलेस कंपाउंड साइड तगी आइदे साउदर्न साइड की लापोय गाड़ी से चंगहलरो अंद्रो पार्किंग टू वेन्यू लापो से चंगहलरो प्लस पुराइरोंबल बाजार दगी अदु सुनु थिंगनी मसीमा लेरे अदुगा आइना हाइजेनिंग बा मना अनक्लीन ओइबा अनअटेंडेड अदुगा सस्पिशियस ओइबा ऑब्जेक्ट्स थेंगनबिरगदी सोपीगनु अखोय पुलिस कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक वेन्यू दमा हांगनी मदुदा ओइना रिपोर्ट तौबियो न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान दा पांगथोकदबा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दा इंग्लिश सिंगनी तरानिथोय गे नवंबर की तांग कुंत मणिपुर स्टेट डे सेलिब्रेशन नुमित के कल्चरल सोसिंग उननबगिदमक मणिपुर सरकार न खल्लबा निमिता देवी की मियोय कुनगमरी न साबा कांगबो अमा दिल्ली की दमक ngरang इम्फाल थादोखरे हरी डेमोक्रेसी चटपा भारत ता प्रजा सिंह हान ज्ञान ताहौतबना खुदोंग चातब कया मायोकनरिबसे कल्चर न लैरिबा मखै लमदमसी चौखलखिगनी हाइना एमपी डॉक्टर मैना नंगसे सवमबुंग द लेबा सवमबुंग संगीत समाज की चाहिए मचुमना पांगथोकलिबा गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन की थौरम धाइख्रे थौरम अदुदा जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर एन तोम्बी संगीत समाज की प्रेसिडेंट के एच इनाउबिशु सरुयाखी जगो इसै की थौरम लोइना पांगथोकपा थौरम अदुदा डॉक्टर एन तोम्बीना मणिपुर की मपालदा खुंदारिबा मणिपुरी सिंगना न संकीर्तन इसै की सक्तम कया कौशलकले मसी थोक्तनबा आर्ट एंड कल्चर मदी मणिपुर डांस एकेडमी ना त्रिपुरा मदी कसारना चिंगबा मफम सिंगदा चतुना प्रोग्राम कया पांगथोकली हाइखी डांस एकेडमी ना जगोई से मदी पुंगी मरमदा ताकपिनबा मफम कयादा ब्रांच हांगननबा प्रोजेक्ट कया पाइखले मियोइबा जातिना पुंसी मसक खंगे हरबदी संगीत विद्या खंगबा मथौ ताई कल्चर की खुथांगदा अपुनबगी सक्तम सागत पचंगी हाइके
MP Dr. Mainana Manipur hauji Guru Shiksha Parampara Mangtharakli Kalhoba Changi Culture na Lebak Amagi Backbone ni Hairaduna Sombung Sangit Samajgi Building Construction Mapung Pana Honabada Mateng Pangani Mafam the Ladiba Asingumba Sangit Samaj Singh Chokul Handuna Culture Hinganba Tangai Fade Haiki Tamil Tamil Mama Changa, the Lerina, Singapore Samstan, the Singapore Palina, so almost Sangit Samaj Samstan, Singapore. Masih kita lagi kerja ini, yang lagi pulat punya diraga. Masih sana ayah yang kami na, aku itu macam siapa orang kama, aku kerja saya, lihat dari orang aku cakap boleh kerja dari mana? Aku ini nasi, aku ini thaman kami boleh, aku ini mana itu saya cakap boleh.